tuga no tukwina ironino twatenga mbecha franda izi ibati kwethirwa chieshi kulikaira antu betu nikena bomba kumarira thaizi mwananchi ka kuringira MCA thimo na MCA otembeche nacio mbeche twakurukiria governor nikenda chumba gutangwe mashinani koria nande MCA aringirwa thimo endia ng'ombe kana endia mburi kendia munda atakuthithia barabara na barabara tunenkerete governor mbecha one mukaririgite wa komiti ya barabara bunge ya kaunti ya Meru agitata nonto bwa mbecha cia barabara ira chirenkaniri kire kaunti je akiuga mbecha iji governor nenkanire kire MTF na arerekanire ati guti barabara kari mu mwankambure thire mendekithia twathithirie kenda njira ithithwa bechi wajukirie cio ndaranenkara MTF wazirio wana governor barauga ukagita barabara kinyemwa iringithwa eronete ambite gura ethira na ndi tukoria antu betu bakaumarirana tukwira governor narakishe mbechi cia barabara cite mashinani nikenda antu betu bomba kumarira no ntubate na kumarira ni onto bagitumi giki nyamoje gutwa MTF kio igentu imwambora munene Burumeru eje na oni ngaja chairman yo barabara ituretete muzwanda next week tukurigeria MTF itanguge Meru kairi na twatomenga completely nonto au neo mbechi igwikwa kenda cieta kugirwa nyuma kaire cia Meru ciwa bobo kenda bwe komi MCA baba narago kuinge barabara ithoki ba kuandamana ndendo boria na giteyo buke andamana tafadhali nonto governor noena mbecha na resources cia kuthithia barabara boka kuandamana ndingireni heshimiwa benu thimo be babo ati maandamano nonto bo bakutheta bakuluke mbecha governor akure akurita achioni ni barabara abo njira barabara boya kiripotera Geto FM kuma mutindo jwa Kangangi Bita MM Mwenda.